5 лет басар. Başka. Ayak ne bollu? Önkü boylam mı? Aha. Ayağından. Adı ne mi? Balu. Balu. Beskan balu. Yaş ne açı? Evet. 4 года. Lakal. Edver. Тязи zaman Гонура сын, мать тязи zaman Акуша дочка. 4 месяца. Adı ne mi? Akuş. Ya yeter ya. Abel. Bola, sağ ol. 3 года. Meh, Sakar. Mah. Sakın. Çakan. Çakan. 3 года. Tohum ne bilemok mu? Linya bilemok mu? Tohum ne miydi? Hava. Kör. Sağ ol. Ece taraf kim? İki tarafı kör. Ano adı Ayda? Adı ne mi? Gonur Kaplan. Два года, 1 месяц по матери Акуш, поверху Кёр. Как зовут его? Кор это. Аде. Его Екемен. Екемен. Бахан Барон. Кёр Валера? Амарскор. О. 2 года, да? Да. Года. Без 2 года. Семерка Жигановская, да?